Kani gade ke Patisi TV, bat fidang pek yaki kubor baman kasni. Bancupan kan mau hakasitarek mentau nailor arajarkat pra. Kajing lakai football jong ke third division. Kabalalong hapo fourth ground polo. Hapadang ke kenhon Kerang Sports Club. Bal ke kenhon Tenring Sports Club. Ke Kerang Sports Club kala penlem no ke Tenring Sports Club da Argo lanot. Hakan ni kesengi hadian bau referee ula penwai no ke jilakai. Kalau dan ru kejengnya kerja pedang jong kirang ilakai jong ke kenhon Tenring Sports Club bat ki referee hak bawat kinong kersan jong ke Tenring ru kilami syamadan bat ketak ti referee kipat ba kila kena bau referee lale siliang hak ni kejeng ilakai halor kan kejengja hak setereng mentau nailor henen kesengipat ke arpo terek nailor ke batu CTV kelayo banyakran bat secretary jong ke Shillong Sports Association uba bidding do ubalai tho ba nakaliang ke Shillong Sports Association kalau weng no ya ke Tenring Sports Club nak lempung ilakai nak pentasis nam kanti. Ladon ke report nak kalian jumpi jadi orang pergi wat nak kalian jumpi mai ko kubor gila penmi gila ini kalau kita apa bamdei banjah ti halo tu kata lah kan ini ki boleh gila udah lo coba Tenring ru yang dari giru kimsa ban yaki bagian shop player shop referee shop tam referee ya official kalau guru ke balong berstrik ke bangila jupunan kami na duk insya jadi we pat blok untuk mention tank kini pun apply be terlalu bakat Tenring dan suspend baru kau player sebelum terusin baru kau menembal nanti kau terusin ke sedang strik September haduk bandakut 2019 kata ketika polisian kembali air Tenring teman-teman Tenring kedon suspension baru kau kimat sebab laile kita bukan dalam baik but don hak suspension suspend nadu kasni ke beja dari Sitrik September hajar hadra hadu bandakut 2019 dan during the suspension period Tenring kadehi ke affiliated club jong Shillong Sports Association tambah kamlawan simultan ini kini ikam jong Shillong Sports Association agak pol bagadon suspension